Brindle 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Love Machine? Oh, 10-4 pig pen. For sure. By golly, it's clean, clear to Taco Town. Yeah, we definitely got us a front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Sad gotova carina. Evo kolika pauza. Pozdrav ljudi i dobrodošli na kanal Balkan Konvoj. Danas je 24. novembar, ponedeljak. Evo 4 sata i nalazimo se na autoputu, pičimo prema graničnom prelazu Kelebija. Sad prije nego što započne ovaj ceo video, vi pritisnite onaj like, subscribeujte se, možete i da šerujete, pa da krenemo onda sa videom. Tamo na početku videa mogli ste da vidite koliko sam čekao na carini, znači preko 7 sati sam čekao. A jutro sam pokrenuo zemlju prije 5 sati, znači 15 do 5 sam pokrenuo radno vreme. Na granici šta se dešava nemam pojma. Nisam gledao, ali sigurno nije dobro pošto je ponedeljak. Kako vreme prolazi, ono će sad biti sve gore i gore. Mislim, danas u toku dana, možda večeras ne bude. Sutra će, ja mislim, biti ono katastrofa. Sad, ja sam nešto isplanirao u ovoj turi kako bi mogao da je odradim. Biće teško, ne znam da ću moći uspjeti. Pošto naravno sve zavisi od granice. Ali potrudit ću se, probat ću u stvari da to odradim tako. Znači danas je ponedeljak, ja ću ovo da probam, znači da probam u četvrtak da istovarim. Mada to opet toliko ne znači, nije ni do mene, više je do zakazivanja termina kad bude bio slobodan termin. Verovatno će termin biti zakazan za petak, pola 9 ujutru. Sad petak, pola 9 ujutru, opa, to je već problem u stvari. Zašto? Zato što ja već imam gdje ću da tovarim u petak za nazad za Srbiju. A imam nekih 3,5 sata vožnje otprilike mi je potrebno od istovara do utovara. Sad, ako se desi da je ovo istovar u petak, ne verujem da ću stići da natovarim petak. Ako kojim slučajem se desi da bude termin četvrtak i da ja uspijem stići u četvrtak da istovarim, onda je ko Bog. Ali to su samo neki planovi koje ja mislim da neće biti izvodljivi. Ali o tom potom vidjet ćemo dalje, pa što se kaže ostanite uz video da vidimo da li ćemo uspjeti to sve da odradimo tako.
Ljudi, stigli smo na granicu, stali smo na neki kilometar i pol otprilike do kružnog toka. Nešto mi ne izgleda dobro, ne rade nikako, tako da odradit ćemo ono kao što prije, ono nekad se desi da odradim, stanem, napravim pauzu pa ujutru rano dok ljudi spavaju da ja ga pičam. Ništa, vidimo se ujutru, ajde. Dobro jutro ljudi, ajmo da radimo. Kafa jebik, mora da se pije kafa. Ljudi, evo 2:10 je, a mi ćemo sada krenemo i da vidimo šta smo mi to uradili što smo jučer smislili. Da vidimo koliko ćemo da uspemo, šta ćemo da napravimo. Da li nam je uspio plan da se približimo bar na jedno, ne znam, na jedno 300-400 metara do kružnog, ako stanemo dobro je. Sad sve zavisi, vidit ćemo. Ajmo. Šta je spavača, a? Evo, ovo je dobro što smo stali, dobro je. Sada vidimo samo koliko ima do kružnog kad stanemo. Odlično. Doduše ja sam mislio možda čak i da ću proći kružni tok, ali evo, otprilike ima nekih, šta ja znam, možda jedno 200 metara do kružnog. Tako negdje. Eto ga tamo kružni, tako da tu je negdje oko 200 metara. Ljudi, ide Maksu da pije kafu, a mi se čujemo kasnije tamo. Dobro jutro ljudi! Makso radi. Makso je odradio posao ekstra. Evo ljudi, tačno je 4 sata i 25 minuta i upravo sam izašao sa mađarskog terminala. Jutros ono u 2:10 sam pokrenuo zemlju, minut 2 ono što se kaže čekića jebi ga imao i u 3:30 sam ušao kod Mađara na terminal. Trebalo mi je nekih 15 minuta, eto sad da izađem i tako da, odlično. Odlično ljudi, da je bolje ne bi valjalo. Da je bolje ne bi valjalo. E sad, samo gas. Sad samo gas. E sad pošto slabije se vidi, da ja sad tu ne snimam ovaj mrak. Ode Maksa da radi, da vozi, a mi se vidimo kasnije.
bijelog snega. Ljudi, nalazimo se vamo na D1 u Češkoj, od Brna prema Pragu. I evo ga, počeo je sneg. Ljepota. Za sad je dobro stanje. A zna to da se zagovna dobro. Da zabijele putevi. I to fino. Pogotovo kad u Češkoj ovako što je ona malo brdovita. A nisu neki što se tiče čišćenja, pogotovo noću. Onda zna da se desi da bude problema. I evo, dok je malo počeo da pada, odmah evo, sranje, odmah neki majmun vozi 75. I džabat. Uplašio se snega, ovo malo što pada i gotovo. To nije dobro, ljudi, nije dobro nikako. To sve utiče na naš plan. Da sutra stignem tamo Holandija ili pred Holandiju. Mogu da stignem i pred Holandiju pošto mi je istovar za četvrtak. To je dobro, taman. Sutra je sreda. Koliko god da odvozam. Dobro je bitno eto da mogu da stignem u četvrtak ujutro tamo. Za pola 9 mi je termin. Što znači, dok ja to završim, bit će negdje podne. 12, 1, sve zavisi. I onda se prebacujemo na utovar, nekih 200 kilometara. I tovarimo u petak. Au, što mi se sad prispavalo kad ovako gledam kako pada. Jebem ti mamu i tebi vožnje, u pičku materinu ideš i 70. A slepčina jede govna napred u pičku materinu. Oj, što mi se spava, majko mila. Da se vučete, jebe. Sad kad bude došla uspatnica 3 trake, 90. 90 će nam uzeti. Ljudi, Makso je stigao do Praga. Dobro je, imamo fore sada
tako da sutra gasiramo i sutra ćemo ga isto malo stisniti da se približimo tamo Holandiji i možda bi mogao stići, ali bilo bi baš zajebano. Imamo nekih 800 km do istovara, ali nema potrebe da ga forsiram jer istovar je četvrtak, tako da sutra je sreda i neko pizdim sutra 750 km, dobro je. Danas sam spržio 10 i radilo se. Snega bilo usput, neki gužvi, ovo ono, ali dobro je sve na kraju dobro ispalo. Ljudi, sad će da večeram, da gledam live-ove tamo od kolega i sad da vam kažem, ajde, laku noć pa se čujemo sutra na kafi. Pozdrav! Dobro jutro ljudi! Baš je dobro jutro. Ljudi, danas je 26. novembar, sreda. Nalazimo se znači tu u Pragu, stali smo napraviti pauzu da spavamo. I danas gas prema Holandiji. Da se približimo tamo granici Holandije i bombona. Sad je evo 2 sata i 15 minuta. Skuvamo kafu i begamo bre. O jebate život. Dobro sam spavao, mogu sam još zaspo dobro. Joj. Nije hladno, ima nekih 0 stepeni, tako da nije strašno. Sad ćemo da vidimo kako nas vreme očekuje usput. Da li će da bude snega i tako. Valja raditi danas dobro, valja zapet. Djevik. Ništa ljudi, ode Maksu da skuva kafu i da pega, a mi se čujemo kasnije. Evo nas ljudi na D8, znači bukvalno na nekih 10 km do Nemačke i zatvoren put. Po Google neka saobraćajka. Eto. A 4 sata je. Pa kad pre se slupaše jemo i lebac. A jesu retardi majku im. Ne vredi. Ništa, sad smo stavili na pauzu pa vidit ćemo koliko ćemo da stojimo. A kolona je, pite Boga koliko, valjda neki kilometar. Vidit ćemo sad šta će se dešavati. Ljudi, doručak obavljen. Prošla pauza, ajde da obiđemo tamo dole ja dolazim kad čovjek čuči kod rezervara, bušan mu rezervar. Curi gorivo. I odmah došli ovi vatrogasci i sad će tu da dežuraju.
Sve ko puška. Sve ko puškica. Malo je i svežije. Moram malo da ogledala obrišem. Prljavo je sve. Evo ga, Connected. Rakija Connected people. Ujebote života. Pohladno. Ovdje je počelo da svića, ali nije još svanulo. Sad je evo 25 do 8. Pre podne, da ne mislite da je uveče. Ništa ljudi, ja odo da malo obrišem ovo ogledala, da operem i gasiram. Pa se čujemo mi kasnije. Ajde. E pa ljudi, dosta i za danas. Mislim da smo se naradili dobrano. Imam još nekih 160 km do istovara, a meni je ostalo nekih sat i po vremena vožnje, pošto sam u noćnoj, ne smijem da imam čekića puno. Imam čekića nešto, tako da otprilike još jedno sat i po vremena imam, mogu da vozim. A nema šanse da stignem tamo. Međutim, nema ni potrebe da idem, i da mogu, ne bi išao zato što bi potrošio 10 koja nije mi potrebna, jer utovar mi je znači za sutra ujutru, a ne mogu da stignem sutra da natovarim, pošto istovar je malo sporiji. I tako da mi je utovar za petak i ono što da trošim bez veze za 10, a ništa neću raditi. Bolje da ostavim 10 za povrat kad budem krenuo tipa u petak da vozim, recimo mogu 10 da opaučim, ono fino da odvozam. Tako da nećemo to da diramo, što se kaže. Ljudi, ode Makso da nešto pojede, malo se sredi pa malo da spava. Pa se mi čujemo kasnije. I kaže, završila akcija. Je pičku matru, ima i kugovana, brate, ili više ih ima sad nego prošle nedelje. Jebo i otac. Dobro jutro ljudi. Ajmo ljudi da radimo. Evo ga, kava se kuva. I posle toga da pičimo. Brate mi. Jebate, danas valja čekat tamo u pičku materiju. Ma tamo da budem na istovar otprilike negdje do 12, sigurno do 12 sati. Ali ajde, šta je tu je. Opa. Slabo sam vam sad i snimao kad sam dolazio vamo, to jest do sada. Sam vozio noć, bilo loše i vreme neko i onda nisam ni snimao ništa.
Jebi ga. Sad će to da nadoknadi, sad će Maksa da se napriča i haj. Tako da nemamo problema što se toga tiče. O jebem ti sat, pičku materinu. Ljudi, danas je 27. novembar. Mi se nalazimo tu na nekih, možda na, ja znam, možda jedno 40 km do Dortmunda. Danas idemo da istovarimo i da se prebacimo na utovar. Probamo i natovarimo, mada ja mislim da ćemo doći kasnije, pošto jebem ti jezik, pošto oni ne rade posle podne, tako da ćemo vjerovatno zakasniti, ali nema veze, sutra tovarimo onda. No, dobro, ono da pokrećem zemlju polako i da gasiramo. Ajde. Ništa ja vama nisam snimio. Jebi ga. Radilo se. Ništa, ja sam istovario i natovario i evo sad ode u prodavnicu. Jebi ga. Nisam mogao, nisam imao vremena, tako da sada se radi neki isto privatnih stvari, tako da bit će videa, samo polako. Tu je Penny, blizu. Idemo da kupimo neki gazirani sokić. Ajde, pa se čujemo. Ajde. Zima je, vjetar duva. Ja sam stao. Ado, hvala za parking i za šifru. To je, ljudi, kad imate dobre kolege. Čovjek mi dao, kaže, idi na taj parking, evo ti šifra za kupatilo da se ideš kupati. Aj joj, brate mijeli. Aj joj, ajmo na kupanje. Dobro jutro, ljudi. Ajde malo da se Maksu uključi. Da vidimo šta se to dešava u kabini. Ljudi, danas je 28.11. Evo trenutno pola 8. Nalazimo se na A36. To je put što ide od gore negdje od dvojke kad se prođe Hanover, pa se spušta prema Leipzigu, prema Hale. Bila je neka saobraćajka tamo na A2 kod Magdeburga, zastoj. Bilo je veliko čekanje, pokazuje navigacija da se čeka dosta, nekih 45 minuta. I onda sam odlučio ovdje da ga presjećem bukvalno, da ne gubim vrijeme. Pa ćemo da vidimo šta smo dobili sa tim. Ali čini mi se da je ok sve. Razlika u kilometraži bukvalno i nema. Samo eto što na ovoj 36-ici bukvalno nema parkinga, ima sad jedan dolje već pred kraj. Tu ću i da stane da napravim pauzu. Znači bukvalno jedan jedini parking. Sad, malo nadam se da će biti mjesta, jer pola 8 je, do sad su otišli svi što su spavali. Ja sam jutro skrenuo u pola 4.
Ajde, rekao da izbjegnem gužve. A i malo i policiju baš da naidem. Pošto ima ih, više ih ima ove nedelje nego prošle. Znači, katastrofa šta ih je. Katastrofa. I onda baš da ne čačkam mečku ako ne moram. Rekao, ajde da prođem taj gore deo. Tamo su malo zajebaniji, već ovaj deo vamo bliže Leipzigu. Što se kaže, taj deo istočne Nemačke nekako su mi opušteniji. Nisu loši ni ovdje, ne kažem, ali ovo je vamo boli uvo što su istočna Nemačka. Znači oni te zaustave baš ako moraju. A sad će Max evo još 6 km i da staje na parking. Da nešto malo doručkujemo. Da skuvamo kaf. I da nastavljamo dalje. Juče sam dobar posao odradio. Znači juče sam prebacio se na istovar i za divno čudo na istovaru nisam mnogo izgubio vremena, relativno sam brzo završio. Tako da sam uspeo ovdje da dođem u vreme radnog vremena da me natovare. Samo što sam malo duže čekao na papire, negdje koliko je bilo, oko 5, tako nešto je bilo kad sam dobio papire. A meni je bilo bitno da ja natovarim. Znao sam da ću papire dobiti kad god, ali da ću ih dobiti. Ovako uspio sam da natovarim, dobio papire. I onda mi kolega Ado sa kanala, vozač kamiona Ado, on mi je rekao tu za jedan parking gdje oni često tovare. Čovjek mi dao šifru od kupatila tamo za tuširanje, WC, a bukvalno na kilometar od mog utovara. Usput mi je. Tako da, još jednom kolega, hvala do neba. A Makso mora da doručkuje. Jebeš ti to. Šta je ovih ventilatora ispred, majko mila. Čim god se okreneš, to je ventilator. No jebote život. Danas da odvozamo, pa da se onda isplaniramo šta ćemo, gdje ćemo praviti pauzu, vikend. Da napravimo 45-icu. I onda gas, vatra, opet i ovo na novo. Evo ga. Napokon. Jebote život. Pa nikad naići na parking.
Ne mogu smota, evo ga može na kraju. Ali su ga uparkirali, jebote živote, vidio. Će mi tu stati sa strane. Tako. Mein Gott. Dobro je ljudi, neki 4 sata i 15 minuta smo izvozali. O, brate. Ajmo napolje da provjerimo li sve ok s kamionom. Jebem ti patike. Sve je ko puška. A ne mogu sad se ovdje provući. Dobro, eto. Odlično. Još 4 pa odlično. Hladno je bote život. A vidi mi frizure je. Pem ti živote. O jebate, smrzlo sam se, brate mili. Viš je ovaj metiljevac stao. On je stao. Druže, on je stao kao majmun. I sad ako neko naiđe, ne može da prođe od njega. Kako je glup čovjek, jebote sunce je. Pogledajte sad ovo. A vamo dole je usko, nema gdje, ima auto parkirento. A ovo me viri ovaj zadnji kraj. Kako si glup je. Eto, kad je neko glup, umjesto da je stao sa ove moje leve strane i ljudi da prolaze normalno. Ne, on je stao s desne strane. Jeba ću ti mamu, ako neko stane, a ti se budeš pravio lud. Ljudi, idem da spremam doručak, da nešto pojede. Mi se čujemo kasnije. Ajde. O ljudi, ajmo da radimo. Pauza je gotova, kafa je skuvana, pa da zapalimo po jednom. Ništa ljudi, sad tako vozimo pa plejim, nema gužve, lepo zaradit, nema puno nešto da se razmišlja.
I rekao, ajde, rekao da opet malo koliko toliko pomognem ovim kolegama novim koji su počeli sad skoro da rade ovaj posao ili oni koji planiraju da počnu da rade recimo ovaj deo Evrope, Njemačka, Holandija, ne znam, Francuska i tako. Pa čisto neke savjeti, smjernice neke, što se kaže, neka mala pomoć da im eto pomogne u ovom poslu i da se ne boje, što se kaže, da ne misle joj ne znam sad šta je ovo, kako ću ja, ne znam, izgubit ću se, šta da radim, zaglavit ću se negdje, ovo ono. Pa eto neki savjeti moji što se tiče kompletno neke vožnje. Recimo, ajde, Njemačke, Holandija, ajde. Pošto sad u zadnje vreme sam uglavnom tu. Za te nove vozače, ne govorim za stare, stari već to znaju, naučili su, znaju. Nemam šta njima da pametem, možda znaju bolje i od mene. Pa eto, da se potrudim da pomognem kolegama. E sad da ja tu puno ne uvodim, recimo sad vozač položio, ne znam ja, može da vozi preko, ima licencu, taho karticu, lekarski, sve zaposlio se i hoće da pegla Njemačku. Prvo što bi vam ja rekao, znači pored te navigacije, da nabavite onu kartu Njemačke recimo. E sad reće meni evo ga ovaj sere, ne serem već, eto jeste tako, imate one Google mape, može i sa njima da se posluži, danas ima interneta, ali jebi ga. Opet bolje se vidi na karti, ali ajde izbacit ćemo tu kartu pa ćemo na tu Google mape. Prvo što morate znati malo osnovne stvari što se tiče neke topografije, geografije, kako to šta izgleda. Ceo put što se tiče od Srbije do te Njemačke, cijela Njemačka, kako šta izgleda, gdje se nalazi koji grad. Što se kaže da znate gdje je sever, istok, zapad, jug, gdje se otprilike koji grad nalazi, gdje se vi otprilike nalazite na putu. Te brojeve puta, da znate na kojem ste putu. I onda za početak što se kaže da znate te neke velike gradove, poslije ćete vremenom da naučite i sami kad budete prolazili za ta neka manja mjesta. Šta ja znam, da znate gdje, ajde, München, Stuttgart, Ulm, Frankfurt, Nürnberg, ne znam, Düsseldorf, Osnabrück, Hannover, Bremen, Berlin, Dresden, Leipzig. Sad sam eto nabrojao te neke gradove što se kaže otprilike da znate gdje se ti gradovi nalaze, koji deo Njemačke, severni, zapadni, južni, istočni. I znači otprilike gdje se to nalazi i kojim putem se dolazi do tog grada. I onda vama bukvalno za dolazak do tog grada, do tog mjesta navigacija i ne treba. Ne kažem da je ne treba koristiti, koristite. Što da ne, ja je nekad koristim zato što vozim na pamet, jebi ga, pa se zablesavim i propičim ravno, a trebao sam skrenuti desno levo, to se svima dešava, znači i onaj ko vozi 30 godina zablesavi se čovjek. Tako da eto, to je nešto prvo što bi ja rekao tim kolegama, početnicima, da otprilike znaju gdje se šta nalazi. Kako ti autoputevi, ne sad svi,
ali ti neki osnovni autoputevi kojim ćeš ići, kojim si isplanirao da ideš putem, da znaš kako vode, s kojeg kraja na koji kraj, da bi mogao da se orijentišeš otprilike onako u glavi, da znaš gdje se nalaziš. Znači to je ono prvo i osnovno. Ajde, malo engleskog da znate, jebi ga, nije na odmet ono, ali par reči što se kaže, utovar, istovar, ne znam, spavanje i ajde, utovar, istovar najbitnije. Ovo ostalo možete da blejite ko tele, jebi ga, nekako ćete se snaći. Ima prevodilac, pa kucajte preko interneta, nek vam prevodi. Onda, što se tiče tih navigacija, ja sam ih imao svakakvih. Sad u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina, ne znam ja sad koliko godina ima, koristim Garminovu navigaciju. Znači što se tiče navigacija, ja bi vam eto Garmin preporučio. Ima, ne znam, TomTom, ima raznih navigacija, tih mapa. Sad prije sam ja koristio razni proizvođači, ali uglavnom sve imaju te mape, iGo mape. I recimo, pa ne znam, možda u Srbiji 70%, 80% vozača koristi te mape, iGo. Sad da li je proizvođač, ne znam nija, Becker, da li je, ne znam nija, marke nisu bitne, šta piše, koja je navigacija, bitna je mapa koju koristi. Rade te iGo navigacije, ali morate malo više da obraćate pažnju što se tiče toga. Sad, pošto eto u Srbiji, što se tiče toga, bitna je brzina sama, da što manje stojite i da izbjegavate ta zagušenja, šau što mi kažemo u saobraćaju. Zbog toga vam ja preporučujem Garmina. Može i Google navigacija isto, ali znači to je ono, ja bi to opet preporučio ovi malo iskusniji, što već imaju neko iskustvo tih puteva, kakav je koji put, što se kaže, po brojima puta može da se odredi da li negdje može kamion ili ne može. Zato bi ja rekao, uzmite Garmin, ne znam, TomTom. Moja preporuka Garmin sad. Jebi ga, neko će reći bolje TomTom, bolje ovo, bolje ono. Ali po meni Garmin, jer on ima taj live kao uživo, taj saobraćaj, vuče se interneta, znači to što povuče interneta to nije ništa. To ne treba puno interneta, to je par megabajta na dan, ako on potroši, to nije ništa. Može da vam javi, znači javlja uglavnom da li ima saobraćajka, da li je, što je još bitnije, da li je neki put zatvoren. Kao meni sad recimo što je se jutros desilo, idem i izbacuje mi da je ispred mene neki, ne znam ja, 100 km saobraćajka i zastoj, da je ne znam ja zastoj oko 40-50 minuta bio. Znači meni dovoljno da me obavijesti, gdje sam ja odmah uključio Google mapu, pogledao ispred tačno ono da vidim šta se dešava. Proverio je naravno da vidim da li je to istina. Gdje sam vidio stvarno da je zastoj i gdje sam odmah tražio drugu rutu, to jest ona mi je sama ponudila. Ali ajde, ja već znam taj put i znao sam da mogu tu da se isključim. Sad taj Garmin navigacija, nju bi pogotovo preporučio za ove recimo koji će dosta voziti i nacionalima. Sve ove kolege koji ganjaju vamo znaju da Švabe malo jebi ga zatvore neki put nacional. Cijela Njemačka je u radovima. Ajde kad je ovako autoput, kad su radovi, pa ajde džene. Ali kad morate dosta nacionalima sići sa autoputa pa ići u neka manja mjesta nacionalima, pa se zna desiti da se zavučete
pa krenete prema tom mjestu i sad recimo koristite iGo navigaciju, ona vas vodi. Sve je to dobar put, ali ona ne zna da su, ne znam ni ja, ovi uzeli i zatvorili taj put. I da tim putem više ne može da se ide. Imaju znakovi, obilaznice, šta ja znam, ono, Unschrift, kako se već kaže na nemačkom, gdje je obilaznica. Ali vama kao početnicima, vi možda nećete znati, nećete moći da se snađete, nećete moći da čitate neke situacije, da otprilike znate gdje bi mogao kamion da obiđe taj put zatvoren. A Garmin navigacija u 90% slučajeva odradi taj posao bez greške. Dešava se da i ona nekad nešto zajebe, ali jako retko. Znači sad upoređujem Garmin i iGo recimo navigaciju, te obične. Znači Garmin je 90% bolji što se tiče toga. Sad da ne pričam puno o tim navigacijama, kako, šta, ovo, ono, eto, to je ta neka moja preporuka, zašto bi vam ja preporučio te Garminove navigacije. Ajde, manje više što imate te doživotne update, sami updateujete mape, manje više to. Moram ovo malo da spustim. Već čisto zbog toga što imate taj live saobraćaj, što vam javlja u stvari da li je put zatvoren, šta se dešava ispred na vašoj ruti i tako to. To vam je znači bukvalno imaš navigaciju, instaliraš Garminovu aplikaciju, tamo se registruješ, sve je besplatno. Povežeš navigaciju i telefon preko Bluetootha, uključiš onaj GPS i ti uglavnom ona znači vuče odatle podatke, ima ona svoju mapu tamo i tako vam javlja gdje se šta nalazi. Znači to vam je neki moj savjet što se tiče navigacije. Sad što se tiče tih nekih aplikacija vezano za vozače, za mobilni, isto za te početnike imate aplikaciju, da li se zove Transparking. Isto je besplatna, skinete je tamo sa Play Store, ne znam da li ima za iPhone, znam ja imam Android. To vam uglavnom pokazuje sve parkinge recimo u Njemačkoj. Znači kad kažem sve, mislim na ove parkinge na autoputu, mislim na parkinge autohofove, mislim na parkinge, ne znam ja, ova odmorišta po nacionalima, što se kaže, stajališta. Mislim čak na parking mjesta u industrijskim zonama, znači gdje možete da dođete da parkirate. Gdje je svaki taj parking označen na mapi i gdje ima bukvalno kliknete na tu oznaku P parking. I imaju, ljudi su ostavljali recenzije, znači gdje piše, ne znam, industrijska zona, ima mjesta za 4 kamiona, niko vas ne dira, imate u blizini to i to, možete vikend pauzu, bukvalno su ljudi, vozači koji su tu bili, ostavljali recenzije i kako se zove, i vi možete znači da vidite kakav je parking, da li vama odgovara. Čak šta više, sama ta aplikacija, pored toga što vi imate tamo opciju pretraživanje, pa ukucate mjesto gdje otprilike hoćete da gleda parkinge, koji deo, recimo, ne znam ni ja, ajde Berlin, on će vama znači u okolini Berlina da traži parkinge, imate tamo filtere, da li hoćete samo plaćeni parking, da li hoćete sve parkinge, da li hoćete sa nadzornim kamerama, da li hoćete sa dušem. Znači filtere imate, podesite šta vi hoćete i ona izbaci. I kad nađete recimo mjesto gdje hoćete da idete, pored toga znači kliknete na tu znači ikonu i možete da uključite da vas navodi tačno do tog mjesta. Znači bukvalno vam ta aplikacija bude kao i neka navigacija da vas dovede do tog parking mjesta.
Znači to isto dobro preporučujem eto za te kolege početnike. Ajde ove kolege koje su starije, oni već svi znaju napamet kako Njemačka diše, što se kaže, koja je industrijska zona, šta može, šta ne može. I znači, ajde vi znate, ali ove nove kolege, jebi ga, oni ne znaju ljudi, pa dok ne nauče, ovo će im dosta pomoći. Sad što se tiče recimo, ne znam, ako se bojite te njemačke policije, šta ja znam, čuli ste neke priče, nema pojma ni ja. Znaš ovo, znaš ono, ja vam samo mogu reći da ta njemačka policija je mnogo blaža nego recimo policija u Srbiji što se tiče vozača kamiona. Desit će se da vas neće policija u Njemačkoj zaustaviti 2 godine. Ako vozite normalno, znači ne pravite sranja, nemam pojma ni ja, ako vozite pametno, desit će se da vas neće zaustaviti 2 godine. I onda jednom, i ako vas zaustave, provere vas, vide da ste ok, oni će vas ubaciti u njihov sistem i onda će poslije, recimo ako vozite taj isti kamion, prilikom provere, sljedeće provere vozila, aha, ta i ta firma, vozili su, imali su pregled, ne znam, prije 7-8 mjeseci, sve je bilo uredno, čisto, vozio je taj i taj, nećemo ga dirati. Znači, kod njih automatski ulazi u sistem da li je bilo prekršaja i kakvih prekršaja je bilo. Ako oni vide da je se tu muljalo, onda će oni poslije cijelu tu firmu, kompaniju, kad god zaustave i kad vide na koju kompaniju je registrovan taj kamion, oni će cijelu firmu, znači tu da češljaju. Dok vide kamion ISA se voze, provere po tablicama sve, aha, oni vole da muljaju, ajmo kontrol, vidite folgen. Tako da što se toga tiče, nemate tu šta da se bojite. Čak i ako imate neke sitne prekršaje, koje bi vam recimo kod nas u Srbiji, ne znam ja, pogotovo govori Hrvatska, Slovenija, gdje bi vas odrali, u Njemačkoj to smatraju bez veze. Znači njima je bitno, napravi pauzu i to je to, jes napravio prekršaj, ne znam, probio si vožnju, izvuci ispis, napiši problem taj, poslije toga napravi pauzu 9 sati ili koju već moraš da praviš i nemaš problema. Znači nećete niko. Obezbeđivanje tereta, jebi ga. Ne gledaju oni to toliko, ali kad su te kontrole kao što je sad ova vrat pol akcija, ja sam evo jučer recimo vidio sam znači par kamiona na parkinzima gdje su baš skinio kamione na parkinge i otvorice radu i da vidimo, provjeravaju šta i kako je. Sad ako je laka roba, imate onaj XL kod, što se kaže ne morate da vežete, ok, ali moja preporuka, svaki teret koji je malo teži stavite španer da ne razmišljate. Ja ja radim kako radim, ja baš kad moram onda stavim, kad ne moram, kao sad evo što isto. Zato sam i krenuo jutros ranije da izbjegnem taj jedan deo Njemačke gdje znam otprilike kakva je policija, šta traži, šta gledaju. Noći ću tu reko da opizdim kad oni ne diraju. Tako da ujutru ću biti ovaj istočni deo Njemačke gdje isto znam kako policija šta gleda, šta traži, šta zageraju. I neće imati problema. To vam je ono neko iskustvo što se kaže kad ispečete neku zemlju, znate kako dišu, šta možete da radite, kako se policija ponaša, gdje možete da parkirate, kakvi su vozači, kakvi su ljudi, mogu da parkiram vamo ispred kuće, mogu ovo, mogu ono. To ćete sve vremenom da naučite, to vas ne može ni jedan vozač, kolega, naučite boš ovo, boš ono. To vam znači treba samo to iskustvo da vi sami osjetite, da bi vi mogli sami da pretpostavljate neke stvari. Sad ovo mogu, sad ovo ne mogu.
ono što ja obilazim, ovo ono, jebi ga, to ja sve radim na moju ruku, znači ja to nikom ne preporučujem. To je sve moja pretpostavka, da li mogu, kad mogu. Dešava se, jebi ga, da nekad ja stojim i blejim, jebi ga. Šta ću, ne obilazi niko, pa neću ni ja da budem Hajduk Veljko, jebi ga, da idem da čačkam mečku, pa posle kad me klepe po ušima, ne bude mi dobro. Šta je još sljedeće? Recimo, malo da naučite što se tiče tih papira koje dobijate na utovaru, što se tiče CMR-a, EXA, T1 ili šta već imate. Do duše, kao početnik, naravno vi nemate pojma ništa o tome, ali to bi vam trebao pomoći sam taj poslodavac što se toga tiče. Kad počnete da radite kod njega, on bi trebao da vam pomogne u samom početku, da vam kaže, ne znam, jel imaš to, uslikaj mi papire, što sve imaš od papira, ovo ono, da bi vam na kraju onda rekao, možeš pići na granicu i to je to. Poslije kad dođete na granicu, tu možete da pitate kolege koji su, šta da dam ovome, šta da dam onome, pitajte, znači uvijek morate pitati kako šta ide. Nemojte da vas bude sramota, da ne upadnete ovako u neki problem. Imate tamo na nekom mom videu što se tiče tih papira, šta bi trebali da imate, da dobijete što se tiče utovara, CMR, ne znam ja, faktura, invoice, XT1, MT, JCI, sad sve zavisi šta vam je potrebno od dokumentacije. Ali ponavljam, znači to gdje budete počeli raditi, kada budete rekli, nisam nikad radio, sam taj, znači, poslodavac kaže ja nemam pojma, nisam što se toga tiče, morat ćeš mi pomoći. Svaki normalan poslodavac bi vam trebao pomoći. Znači imate i tamo taj, kaže ti, na tim nekim videima, mojim sad ne znam tačno koji, ali ima uglavnom gdje se priča o toj nekoj pratećoj dokumentaciji, prateća dokumentacija droge. Šta biste eto još trebali da znate što se tiče same vožnje, trebali bi da znate oko tahografa. Sad, obećao sam tamo nekoj u komentaru pitao da objasnim samo te početke neke, kako šta sa tahografom. Nikako da snimi obično onog tipa kad ubacujem karticu, to je rano ujutro pa ne znam ni kako se zovem. Mada imate dosta tih videa što se tiče tahografa, ubacivanje kartice u tahograf. Ima dosta videa, ali eto, ako baš hoćete, snimit ću nešto kratko o tome. To nije toliki problem, to je jednostavno, trebali bi da znate zakon što se tiče radno vreme vozača i članova posade teretnog vozila. Sad da vam ja pričam o tome, to bi se malo više odužilo. Zato vam postoje oni CPC što se tiče toga. Svakako to morate da imate. Idete na ta predavanja i tu će vam najbolje i objasniti. Znači, pitajte tamo sve. Ali morate da znate neku osnovu što se tiče toga. Vremenom ćete naučiti sve šta tačno, kako, šta mora, pitajte kolege, pitajte tamo u CPC šta ne znate kad idete na ta predavanja, moraju da vam objasne. Znači, njihova je dužnost da vam objasne. Ne bi vam preporučio da vam poslodavac objašnjava i da vam on govori
znaš, radi ovako, radi onako, radi ovo, radi ono. Znači vi upravljate vozilom, ne upravlja on. Tako da što se tiče poslodavca, sve jednog, znači čak i ovog mog poslodavca, vi upravljate vozilom. Znači ne upravlja niko drugi nego vi. Zato je moja preporuka da što bolje naučite i što bolje znate radno vreme vozača. Koliko se sme voziti, kad se pravi pauza. Znači te osnovne neke stvari da znate i to je amin. Ne može niko da vas natera na neke stvari. Niko. Nemojte biti naivni da vam neko priča neke gluposti, znaš ovo, znaš ono. Imate tamo te semestre, što se kaže, što vi se ide na te časove. Pitajte tamo, pitajte kolege ko je dobro upućen. Ako baš ništa ne znate, pitajte onda i mene, eto ja ću vam pomoći koliko bude mogao, ali uglavnom vi upravljate vozilom, ne upravlja poslodavac, ni ovaj ni onaj, već vi. Svaki taj prekršaj je vaš prekršaj. To što vama poslodavac priča neke priče, to ukačiš mač gore. Posle vi kad naučite taj tahograf, kad vi naučite to radno vreme, kako, šta, onda ćete vi znati da radite neke druge stvari, šta i kako može. Sve je tamo u tom zakonu jasno definisano, samo što eto imaju neke stvari koje se manje gledaju, što se kaže. To ćete vi vremenom da naučite i kad naučite naravno dobro taj zakon, radno vreme vozača, tad ćete znati šta i kako možete da radite, da ne priča sad sve. Ali, znači ne slušajte nikoga, vi naučite i vi vozite kamion, ne vozi ga niko drugi. Šta god da napravite, vi ste odgovorni. Jedna mala nepažnja i lako se može zaglaviti u prdekanu. Lako. Ako ste krivi. Džaba vama, ja sam bio u svojoj traci, a imate neki prekršaj na tahografu. Sada ne govori šta se možda se desi. Džaba vam sve to, ako ti gore nisi čisti, ti si kriv. Zato vam kažem, to dobro naučite. Ljudi, ja mislim da sam sad eto napričao baš dosta onako fino. Pa da ne dužimo više o tome, ako vam nešto zatreba što se tiče toga, slobodno pitajte. Nije problem nikakav. Ja ću vam pomoći koliko bude mogao. Ajmo sad da radimo.